रिया त चाहिँ फर्स्ट डे थो जुन आर्ट फिल्ड हो एकदम अट्र्याक्ट एकदम आकर्षित आउँछ खास छुके भयो आर्ट फिल्ड आर्ट फिल्डलाई जी आज चाहिँ एट्र्याक्ट या म जितै वे पहिला मचबले जस्तै आटो रिया त एकदम कलर एकदम यो मलाई रिया चाहिँ त्यो आर्ट रिया क्यानभास यो थ्रु मेसेज बियो कि छेसोनाए मेन गर्ल्सपट्टि मिसाबिनी टपिक थाहा चाहिँ अफवाइना चाहिँ मिसाबिनी त पिनुना जाए कि बिमखु छौ न दुनी गुली उली पिने अहिले वो मिसाबिनसँग चाहिँ थो आर्ट सेकाए छेसोनाए अर्निङ या फुस्ता छ्यापिनु हुने त हेन जिता छौ दिमागे बोला अब छौनो कन्सेप्ट दु अहिले मेन चाहिँ बोइज न गर्ल्स न इन्क्लुडेड तर अफवा चाहिँ मिसाबिनसँग चाहिँ छेसोनाए या दशा झन् आनन्द जुइथे लागे चाहिँ जिता चाहिँ थए छौ सेका मेबिन त सो इन्स्पायर याला दया सो सोच हो का मेन सोच चाहिँ हो जुल मेन सोच छाडा चाहिँ जुन थो रियायुला सो हबी न जुल मेन दाइ जिम मचबले पहिला गेजुइरा चाहिँ छेन हे थै त छु हबी दु उके फ्यामिली त्यसमा याकी म पनि म याकीले मस्त भटिजा रङ पाथे हो मला भति योको धुनी दुर्वेशने लगे जो मला थयो हबी राइला छौ यामा मला नति यहाँ धाटेन थयो हबी लगे जुल उके बाबा नाना उनी जुल मलाई तर थयो हबी या मखन ल्याउ मनु त छ्या जुइ फ्रस्ट्रेसन अथे जुइ जुल जिम कुन रियायु न तो फेसबुक भिडियो चाहिँ सुइसन होले मस्ती लागि न भटिले भिडियो देख्छु दु मलाई ठौको ने बि यंगस्टर तेन भटि चाहिँ अट्र्याक्ट गर्नलाई चाहिँ जिम खना छ यहाँ थयो क्यानभास यो थ्रु ठौको नि नु मस्ते त अथवा नु जेनेरेसन ते त फु मेसेज भ्यू अयु न छु यान्छ नुला क्यानभास थ्रु न क्यानभास जुइमा अथवा थयो जायु थ्रु जायु थ्रु न चाहिँ जिता चाहिँ छु या मासो ताइसिने मोनोटेसमा चाहिँ आर्टे स्कोप मह ढामा चाहिँ मोनोटेसमा आर्टे चाहिँ अब सेका छु टाइप अयु खलाइ प्यारेन्ट्स तेसन न गुबिसा चाहिँ एक खलाइगा तर जी चाहिँ छु इन्फर्म या मासो ताइसिन आर्टे स्कोप मरु महो चिज मखना जाउँछ हो चाहिँ जी जिता चाहिँ लोकेना बिजे मासो का मोनोटे त चिसो ठिकै माला ल ठिकै चाहिँ यहाँ धाबले द छु चिज छु लगे जल दासी पहिला जिमो जेनेरेसन हे मला आरिया पिला भटी यङ जेनेरेसन जुल जिमो जेनेरेसन त जे दासी जिमसो न्याउन नियन मासा फस्या चुइ पिंगे मला थयो गार्जियन्स पिन नापन नेना अलि वेक पिन्छ ताउ हिसाबमा उनी जुल मला त ठंगुले चाहिँ त टेक्नोलोजी हैन झन् फुलाउ जेनेरेसन नु जेनेरेसन त ठिकै मत छ कुनैला नु जेनेरेसन पनि होला झन् नु टेक्नोलोजी होला के ठ्याक्क उल्टा जो हुन्छ पहिला चाहिँ झिस्या तर्क पिन त नियन माउ जमाना ठौकुले चाहिँ थस्या कोही पिन नियन माउ जमाना जी होला ल हजुर यहाँ नक्तिने ढाडे ठौकुलेलाई एकदम स्कोप दु एकदम स्कोप झिसौ ठु तर फुलाउ जेनेरेसन त धाइले वेक अप छ मठो बच्चा मठो एक सोचेन छुइले गेना ठुकुसा आउफुटे जौ वेक जिता चाहिँ छुलाई जिताइसिन पुला जेनेरेसन पिन्ता चाहिँ जिस वर्ड सँग म के एक्सन चाहिँ yana केन माहे जंगा हजुर वर्ड चाहिँ ताया म जि ठोया दे ताइले चाहिँ वो पट्या मै थे जौ अले तर या मडासी म थौसा याना केन ला जगे बच्चा ए ठोला यही खनिगा ताहे विश्वास चाहिँ लगे जि ताले पट्या याना केन एक्सन चाहिँ बरो बुझे कि फैने जौ पहिले पिन्ता चाहिँ जी त एक्सपिरियन्स पछ उखेन थायो जी चाहिँ एक्सपिरियन्स हजुर थोया रे दाले थोयाले म तहेला लागे जन फुनी अरे याना केन ल्याला हो ठोमन न याद खनिगा तहे वो छौ जुनी अले यही दैली पान चाहिँ विश्वास लागे जी अनि छौ इन्सिडेन्ट छौ सेरियामा जी त पहिला त्यहाँ खसला छे फ्यामिली न म आर्टे स्कोप दैला मलाई त डाउट चाहिँ लागे जो खगा आर्टे बना छ्याउ तहे जो चाहिँ ख अर्निङ मेन जिउडाउ याउ ज्या हा यामा अर्निङ ख अहिले पहिला आर्ट सिकाउनले चाहिँ छे अझै न छ्याउ आर्टे न टाइममा चाहिँ तागा पहिला अहिले जिता चाहिँ थै त मसिगा छ्याउ तहे तर जी चाहिँ होप चाहिँ मटो तागा गुब्ले न जी न्याउसा छौ या चाहिँ या आ चाहिँ मसिउनी तहे वो दिमागे चाहिँ काया चाहिँ याना छ न कन्टिन्युटी बिहान लिपा चाहिँ चुल दाइसिना छम्नी मेसा आर्ट याना हाल मलाई ए थन न आर्ट यहाँ मियान जी अर्निङ चाहिँ यहाँ फुखनीगा तहे छौ स्कोप खना होला होप खना होला अहिले लिपा वो या लिसी चाहिँ
आर्ट हाले आर्ट जगे मक्की न्याउन का आर्ट सम्बन्धी न्याउन जिसा सेलेना जुल्ला कि त सेना बिया जुल्ला एना चाहिँ अर्निङ चाहिँ या फै थाया चाहिँ जिता चाहिँ आइडिया होला आ गुली फ्यामिली सपोर्ट गुली आला फुल सपोर्ट आ प्रूव है हम रिया प्रूव आला फुल सपोर्टेड दु जिता ले मेबी मन त्यसमा गुपिन्छ थय अबिए टोटा मेउ जायना छ नि अले ज्या चाहिँ यहाँ न तर मन मारे ना जायना छ थे इनसँग कना जने जो बोली पासपिन दो पासपिन चाहिँ यहाँ ठोया मासो भ तर मैना का त्या एना टोटा सपिन त चाहिँ अर्निङ जुया चाहिँ तर मने मरेको जायना चौथे चाहिँ लागेको छ जिता एना चाहिँ यहाँ ममरो बर भचा अर्निङ वसा थयपटि मौडुपटि जाया माथे चाहिँ चौका सैटिस्फाई चाहिँ जिमा नकिन यहाँ धाथे थोचिन थोरै नु पुस्ताय सोच खछ पहिले जिमौ जुसा जिमसँग न्याउन थस्या ट्रेपिङ नियन चुनौ भानी वेको बिस मजु ढासाक जुन यहाँ ठमेसा यहाँ किन्यो ढाल्ने वो चाहिँ वही म भनि छु तर ठौकने चाहिँ नु सोच एकदम बाला मला आउकेन ठौकनेलाई झन् मिसा पेसा मिसापि झन् न्याउनी गइ चुन्डु रिया जुन नक्तिनी छौ खलाग्ने फर्स्ट याना केन माल मला धाया छ म ओला छौ डेड हो अलि वो मेउ छौ चाहिँ अब पुलाउ जेनेरेसन सोच गेज भइरा चाहिँ अब वेक अप इन चाहिँ थौकने तो नु टेक्नोलोजी इन्टरनेट बारे छु सिम हो छ वेक अप इन जुन एक्सपीरियन्स दुनी वो एक्सपीरियन्स चाहिँ वेक अप इन कि सुयु खना अथवा कि थस्या ट्रेपिङ नेना जजौ जे उके थौकने नु पुस्तानो छुठी कि माल लाजे नकिन कि रिया धाटे कि याना केन माल कि चाहिँ भटी चाहिँ वेक थस्या ट्रेपिङ थयो फ्यामिली बानीलाई छिससी वेक अप इन बानी बुझे जा वेक अप इन त सम्झेना मन खोज अझ प्लस पोइन्ट जी सम्झे चाहिँ या फेक पावर चाहिँ थकेन देमा हो चाहिँ देमा नक्दिन रिया थे फुको आटे लके जुइम हो गुगु बिचला ट्राई एन्ड ट्राई आन इन्कमै याफै हो ए ज्वाउन लाउला झन् फ्यामिली न प्रेसर बोला झन् फ्रस्ट्रेट ज्वाउन जुल मला उके सकेसम्म थय फ्यामिली त ठिका थे न जुला हमेशा भटिजा हमेशा सम्झा फटला हो यो जुल फ्यामिली सपोर्ट बोला होला झन् मे सुङ माल नि मलाई जस्तै रिया त आ फुल पहिला वा आसुले आई थे सपोर्ट पहिले आसला झने न्यानी मन त अफ यु जी पहिला चाहिँ सपोर्ट चाहिँ दु सपोर्ट मरु चाहिँ म हो डाउट चाहिँ के डुगा बच्चा वो याना मेउ न अल्टरनेट छ तेमालीला त्यहाँ छ डाउट चाहिँ डुगा अहिले आज वो डाउट चाहिँ क्लियर चाहिँ म हो थो आर्ट छ जो के दसाङगा त्यही चाहिँ वो कन्फिडेन्स चाहिँ होला जो आर्ट फिल्ड युला जुल मला जस्तै रिया यो ड्याडी हुना छ खलान दिला वो यो छ पहिले ह्यान्डीक्राफ्ट जुल अहिले वो सम्बन्धिन नक्ति नीति यहाँ ढाटे ठोला नु टेक्नोलोजी वाला अब वो जाइदैन त्यसो नु तरिका इनको सब बालाई थे चों कि अथवा वो टाइम बोल थे चों कि जिता चाहिँ ए तो टेक्नोलोजी त चाहिँ त्यसमा गुली फुली युज या सेकीमा वो चाहिँ लाग्यो जो आ जस्तै दोके मन टेके मोबाइल दु फेसबुक दु एप दोको दु मलाई मनो त चाहिँ वहाँ मरो पोस्ट एना जगे मन टाइम वेस्ट एना सट्टा चाहिँ पर थय ज्या केना ए आसा चाहिँ थन्चोपी मन त नल फेमस दिफु नि त्यही लाग्यो जो भाइ जिता फ्लाउ जेनेरेसन धाबे आरिया ड्याडी मम्मी खनाले थय ड्याडी मम्मी पिन्छ लाग्यो थय क्याम हेबिन त सकेसम्म 100% बितो सोई अनि बितो सोया बिया न छौ अनि स्टेज वइ के जुन स्टेज ठेन लाउ चाहिँ वेको बिच 100% बिया चौंदु हमेशा न यहाँ चौंदु तर न्यान परे जी पनि हुन्छ मलाई वोट हाउ चाहिँ आ चाहिँ थो जिउ रेस्पोन्सिबिलिटी क्या हो टाइम होला मलाई उके चाहिँ आ जिस वेबले त न्यू जेनेरेसन पनि न टाइम वे भन्छ जिसमै वेको पनि त ठीक आ मलाई आ चाहिँ त जिथेना वनमा मलाई बरु फुकेस न नजरिया धाटे हरेक टोलेका मेपिन त ढाउनले वेको पिन्छ चाहिँ ठिम हो तर एटलिस्ट थयो मा थयो ड्याडी त वेको पिनलाई झिसँग ठिकै फै मलाई एना थयो छेन सूर्यान हल्ला हो जो कम्युनिटी न बिस्तारै बालन हुने ठिकै के जो रे पर्सपेक्टिभ जिताला दाइना दाउसा ठिकै जो जिता चाहिँ जिउपटी जी चाहिँ छे दाइमालेका जी छे ट्राई आनो चाहिँ आर्ट त चाहिँ छौ प्रोफेसन एनाइ कि दया छौ जी एम एना तैपटि जिगु प्रोफेसन एनाइ कि एम छौ चाहिँ पुरा जुठे ज्याओ वबले चाहिँ जी चाहिँ जिगु के कि जापिन त न इन त न आर्टे चाहिँ मडु के कि जापिन त न पहिला चाहिँ गरे तैसिन के कि जापिन मम्मी ड्याडी पनि छ न आर्टेना चाहिँ झल्के मजो टाइपमा चाहिँ इन त न वे सेम चाहिँ थाहा छौ जी चाहिँ छौ एक्जाम्पल थे जुगले जुगुपट्टि क्वेज ओपिन पछा इन्स्पायर जुथे चाहिँ जी फिल याना अहिले जी
निनिपी तबा पिना कोन कन्सल्ट चाहिँ याना अहिले मस्ते त चाहिँ छु मडु वयकमा त्यहाँ चाहिँ जे चाहिँ हामीले सम्झे चाहिँ याना जनि मैले मस्ते त मया मरुसा चाहिँ मला तर इम त मडु ज्या इम त न आज चाहिँ के पिन त हेरेका अग्न आज वाला पि न्याउन याइबले चाहिँ जे चाहिँ इम त न इन्क्लुड याक्यो अहिले इन्क्लुड याइबले चाहिँ इम स न ए थेयाना दावै हनी पेमेन्ट चाहिँ वइ हनीका त्यहाँ एक्सपिरियन्स दुबले चाहिँ इम त न मड्या होला अहिले इम स न बिस्तार बिस्तार छेन न खनावल नि इम अथे वना चाहिँ मखनीका से पेमेन्ट वइ त्यासाठी चाहिँ प्यारेन्ट्स पनि हो एका ज्याए ख ताहे चाहिँ लागे जुगा ज्याए आर्ट त चाहिँ ज्या ख ढ्या मारिया थाको या चाहिँ पहिला चाहिँ अहिले पेमेन्ट न वइ त्या हिसाबमा ज्याया सिन अभियसली पेमेन्ट ला भएमा ज्याया हंगा चाहिँ मुपट्टि पेमेन्ट न वबले चाहिँ हिमसँग चाहिँ ए काटे अलाउ चाहिँ यहाँ चाहिँ वो चाहिँ जी चाहिँ फिल याना जो 3 जना के किदा पिन्युपट्टि छे पाखे चाहिँ पहिला चाहिँ अलाउ अपास कम भयो लिपा चाहिँ काका हुँ त्यहाँ वो छ फ्रिडम दाल परमिसन दाल वो चाहिँ छ भ्यू ज्याल जितन एकदम याउँछौ थे अहिले थरे न इन त ये सोसो हाना मे पनि इन्स्पायर जुला त्यहाँ वो छ इन्स्पायर जुसा चाहिँ बाला थे चाहिँ जगा जित छिटो बिचन छु ठिक माला चाहिँ पहिला टेम हो मलाई पहिला पो छि सु डाक्टर इन्जिनियर बैंकर जुला एकदमै इनिसिएटर जुला मलाई ढेबा कमे आफुटे जुनी तरला थंगने डाक्टर इंजिनियर बैंकर पेशा जे छे जोना फ्रीलान्स या जो यो को कमेन्ट जोंदु मलाई वो चाहिँ वेको बिच मठ हुने छ मठ ज्यारे है माने त अब एक्सेप्टै मजो है चाहिँ आला प्याङ भन्ने यहाँ धमाधम तो टेक्नोलोजी पाल्नु लेला पहिला चाहिँ झिसन तो हार्ड वर्क म कि ठंगनेलाई स्मार्ट वर्क या टाइम के जमाना वे हुन्छ वेको बिच चाहिँ पहिला ग्रेजुएट हासे एकदम मेहनत याना यहाँ हार्ड वर्क यहाँ हुन्छ वेको बिन त झिसन थेना ढेबो बढाले एनानो वेला एनाला छ मजु ज्याला अथे रानो सोच्दै छु गुलिङ मनु थियो हैन रिया भासे कि चाहिँ थमेसा छौ केना याना प्रुफ जिम गा वेको बिस पट्या जुल मला म्यु चाहिँ कि चाहिँ बालाको थयो फ्यामिली त गेना थमेसा कन्भिन्स आफु होला वो न्यू अप्सन म्यु न अटेगा छि जस्तै ठंगने छि छौ कम्युनिटी जि फुकेस न ठिका फुकेस न नापाइगे ढेला एकदम ठाकुई होला बरु यहाँ ढाके थौ प्यासन खसा बरु थमेसा बरु थ याका चासा सूर्यना केन हैन थम म ठाउन फटला होला फुको रिया के पिंकी चाहिँ ढाटे लिउलिउ उयो जुल होला अभियसली एटलिस्ट टाइममा ट्राई एन्ड सेम इफ इन केस मफुसा छु मफुसा छु पुङाउ कम्युनिटीलाई गएलु मलाई तर छका चाहिँ झि छुट्टै टाइम सोसा चाहिँ थमेसा थैन मसी वो क्यापेसिटी सिमो खनिगा मन त्यसमा चाहिँ जी थुल तक या फुट है वो कम्फर्ट जोन पिनी चाहिँ वे मागा वो चाहिँ यहाँ मनु न छका एटलिस्ट छका चाहिँ ट्राई या मागा वो चाहिँ लागे जुसी त न वो चाहिँ एक्सपिरियन्स न ख पहिला चाहिँ यहाँ थेले अर्दाइला मन्टेसन थेताइला वो चाहिँ टोले जुना छ पिनी चाहिँ छौ डर चाहिँ दया छ नि चाहिँ मन्टेसन खाना तौला मसिमना तर छौ डर चाहिँ दय खनिगा चिके चाहिँ चिन्थे यारले म ए ताई थे ताई ए मयै ए ताया एकदमै मामरु खँदै अब वो दोको त इग्नोर भन्छ या फेका चाहिँ हमेशा न्यावे ता जिथो याउगा द्याजो देखि माका इफ ताथे प्यासन उखे लाउ खस चाहिँ थयो प्यासन यो लागि चाहिँ पत्ता लडे जिमा जिउ सोचौ छु ज्याना वो ज्या सक्सेस दुई साथमा एकदमै स्याटिस्फ्याक्सन गयो भने स्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ हो वो चाहिँ वे ठिकमा हो छ मेन मोनिटर मलाई न्याउन चाहिँ क्विक रिटर्न छ छु थयो थमेसा थयो आइडिया छु याना वो मोनिटेसन छौ अप्रिशिएट हैनी छौ अप्रिसिएसन गयो हुन्छ वे एप्रिसिएसन ए गाई वो ढाइ एकदम तरङ ख वो एप्रिसिएसन वो ढाइ मोनिटेसन भटिभि सिया वो ढाइ वो बिस्तारै चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप ठाउँ जुम ख माला अलि अप्रिसिएसन गुली होला उके साथ साथै देवान अवश्य होला माला उके चाहिँ थमेसा फको हार्ड वर्क यो साथ साथै स्मार्ट हो गया माला मेन भयो कन्सिस्टेन्सी बिमाला अब स्याटिस्फाई यो पटी त्यहाँ मासा चाहिँ जिसँग जस्तै जिको एक्सपिरियन्स है त्यहाँका जी चाहिँ पहिला अब पोर्ट्रेट स्केच पनि
जित खासै त्यहाँ खस्दै पेन्सिल आर्ट छ चाहिँ जित कलर जस्तै थियो कलर आर्ट चाहिँ एकदमै यो तर उब्ले चाहिँ वो टाइममा चाहिँ सुजुल्दा चाहिँ पेन्सिल आर्ट यो जग्गा अर्डर भएछ हुन्छ जित अभ्यास मडु रहे चाहिँ म के जस्तै ज्या ख यसो ज्यायो हिसाब अझै जी पोर्ट्रेट यहाँ नाच्नुगा पोर्ट्रेट आर्ट त्यहाँ यो कलर यो कम्पेरियरले चाहिँ जित पेन्सिल स्केच मरुगा तर यसा ज्यावया चाउँदो यहाँ नाच्नु ज्यावया चाउँदो यहाँ नाच्नु कन्टिन्यू यहाँ नाच्नु तर उखे जित सेटिस्फाई मरुगा तर कलर आर्ट चाहिँ जी सपोज सेलिया मफसा उखे चाहिँ जित फुल सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ जुइगा अलि तर वो या मखनले चाहिँ जित सुझ्दा फ्रस्ट्रेट जो थिए डिप्रेस जो थिए वो चाहिँ जिउ चाहिँ टाइममै हुन हिँड्छ वोला ज्या हिसाब हिँडाए चन्यो जो ल पोर्ट्रेट आर्ट पनि चाहिँ प्लस कलर आर्ट चाहिँ थै त मडो छौछौ चाहिँ यहाँ चना ठोन एकदम बानो आइडिया ख होला अनि यहाँ ढाटे थै त यदि ढेबा वेचुङ दुसा वन टोटी मटे प्यासन त ढा ठाउँ वेचुङ ढेबा छुके वेचुङ टोटी मजे ल मलाई ब थै त यो प्यासन न बरु साथसाथै हिँड्छ साथसाथै चाहिँ मलाई ब टो वो थै प्यासन चाहिँ टोटी मजे ल टोटी चाहिँ मजे खाली ढेबा चाहिँ वेचुङ दुरा थै प्यासन यो टोटल ल्याओ ढेबा बन्ड जुल ल्याओ ल न ढेबा जो जो का ठाउँ एकदम नेपोसना ला या न बखला ना जिन थन खास बुइ वे जिन फेसबुक एक नर्मली स्वेबले रिया यो ज्याए खनाए उयो खाज को स्वेबले जितन पटी जा नु पोस्टायो ठो ज्याए ल छ जो का लास्ट डे चिफ को सोक्ने भ्युअर्स लिसनर पिन त यदि छु पर्टिकुलर मेसेज छु बिमा छ छु डोला मेसेज चाहिँ मेसेज थामले सुदाइसिन मन्टे चाहिँ याउ ज्याया सा जु तर उके त चाहिँ सपोर्ट चाहिँ छौ याना बिउसा जुका फ्यामिली सपोर्ट छौ जुल अहिले मेउ चाहिँ आयुपट्टि नयाँ जेनेरेसन पि चाहिँ गरिरहेछन् अब मोबाइल सन्यौ अहिले ल्यापटप सन्यौ मलाई गेम भिडियो अरू चाहिँ चाहिँ इन द बच्चा ठिका मलाई चिर गर्ने चाहिँ छौ ट्रेनिङ छौ चाहिँ भाला हेर्छौँ का जित चाहिँ जी चाहिँ अनलाइन क्लास हो पिनी सपिन त नकाया पिनी युएसए जो पिन त अनलाइन क्लास काया अहिले वो क्लास क्या गा चाहिँ जित सुल्दैछ इपी चाहिँ आजु ने आर्ट क्लास काया मलाई जी आर्ट क्लास बेम त अहिले आर्ट क्लास जको म इमसा चाहिँ डान्स न क्याचो खनि म्युजिक न क्याचो खनि पियानो अहिले इमसा चाहिँ मेरो जसो गेम्सले न लाता त खनि छ पिन जो पिन कन्सेप्ट चाहिँ गर्दै छ इम त ठुके छ उखे छ एटलिस्ट छौले सा व इन्ट्रेस्ट बिनी छौले सा वो बालना व ताइ चाहिँ छौ कन्सेप्ट पनि गा थन छ पिन कन्सेप्ट चाहिँ उखे छ व छ छ वो छ छ्यो त्या वो चाहिँ जी खनका ए मया चाहिँ म न बरो एटलिस्ट दुईटा या तीनटा आज गोविन्द कराटे इन्ट्रेस्ट दु सी म कुन चाहिँ मस्त मतलब लेन चाहिँ सुरुवात चाहिँ भन्छ चिरगाउँ लेन चाहिँ याना कराटे छ्याटी आज आर्टे छ्याटी डान्स छ्याटी उ मजा न इन्गेज जानी इन्भल्भ जानी प्लस उ इन्ट्रेस्ट न खण्डा होइ नि सा अहिले उ भन्छ 1 वर्ष छया उ इन्ट्रेस्ट सिकि ढंगे अहिले लिपा बरो मेउ स्किप असे काटेना उ त उखे कन्टिन्यू नाइङ सा चाहिँ एकदम म फ्युचर न बालक है अहिले वे उयो फ्युचर चाहिँ बालका हुने थे चाहिँ चौका पछौ चाहिँ फ्यामिली पिन्छ सिका बस जुगा यहाँ ढाइ चाहिँ फ्यामिली त छुयो अब छौन्युले छुयो सट्टा बरुवा डिफरेन्ट आर्टिस्ट होला स्पोर्ट्स होला म्युजिक होला छला अलि अब वो जिसन थइ मस्तले थमिसा सी अब छुके बालना हो न छुके वो कन्टिन्युटी हैन ख वो ऐसा बालला मलाई थइ त छुयो ओके जो छला मचाइ त झन् प्रेसर